Hallelujah. Thina sikumsebenzi wezandla zakhe bazalwane. Uthi kwenye indawo usibizile ngegama lakhe. Singabakhe bazalwane. Singabakhe. Uyabona once uqale ube ngumuntu oyikhwezelayo lento. uNkulunkulu akavumi ngawe sewusifa okanye sewufile. Wake waprotecta a young man away from kuthethe my God kuthethe level weroom ephezulu. Wayiprotecta wayinikeza ubomi seyifile cause ubonile ukuthi this man is willing ukuthi lento uyayikhwezela. Yezenzo chapter 20 from verse 7 uzawuba ngendoda ngeyamene ekuthiwa nguYutiko. Ngoba bawillingi ukuyikhwezela lento bazalwane. uNkulunkulu nometha kwenzeka ntoni. Lithi iBhayibhile ubanikeza amaphiko okhozi abhabhe njengalo. Kwindawo ehlala kuyo ndiyavuma abaninzi basindiswayo besiwa, kodwa wena awungomnye wabo. Wena udifferent. Wena you can make it. Hallelujah. Ewe bayathafiswa but wena you can make it. But you will make it kawukhwezela. uNkulunkulu ngeke avume ubana yifa phindela ezweni xa ungumuntu okhwezelayo. NjengoYutiko wayengaphakathi wathatha ukuthi